Limbador syumanen papagayam, itarog dawa ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anak ko ni Victor, ket agtalinaeglat ta ko makadata. Saan ko mangagbaliw ti pamatag mo kan kuana, Carlota? Di ka ko maagbaliw iti panakilangan mo kan kuana. Gapoy iti daytoy anay pudnok kan ka. Oray asino nga asawa. Masakitan, Rodrigo. Ngam di kagdanak. Saan nga agbaliw iban na kilangan ko kini Victor? Saan? Oh, agyaman ak, Carlota. Agyaman ak unay taman nakaawat ka. Ang dagtok-tok-tok itiri daw ti silid ko. Ni nga tama ng talya? Ang mga nada ibagana. Ha? Sir? Da kayo matgayam? Wen, mabalin ti umunag? Wen, sir? Umay kayo? Agtugaw kayo iti kamak, sir? Victor, saan ka di ang makasingakan ka? Saan, sir? Mabalin ka di akita manen tilatawan ti inam? Wala, sir. Ato yun, sir? Wen, ni Maria Elena talaga daytoy. Iso, ket anak na ni Victor. Sir? Anak mi ni Victor. Idi pala rabi aming mingmingan nyo tiladawan day dinanang ko, Victor, iho. Sayang. Ad-ad da kumapay ti kinaragsak ko. No si bibiyag ti inak. Victor, aday bagaken ka. Anya day ta, sir? Daytoy aladawan. Ket iso ni Maria Elena ang nakarelasyon ko idi. Ha? Ti inam ani Maria Elena. Ket iso di nakarelasyon ko idi. No kasta. Da kayo idi, Jake ko na ni Mang Ignas. Ang nagpayan na abak nang. Ket iti pan nagawid na. Masikog gayam. Sa idi nagpas ngayon. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Pimusay matan. Wen, Victor, iho. Anak ka, Victor. Anak ka. Isumit lagayam anak kalaglag antiriknakin ka, iho. Ket sipod nagnaid ka diti balay. Naragsakak meten. Nagpaiduma aragsak ti marikriknak. Sipod dimteng ka diti balay. Sir? Victor, iho. Agyaman ak. Tapi nagtumpong na ti Diyos. Ma'am Carlota, adto'y ti inuman niyo a Diyos. Impatimplak kini manang talya. Victor. Nakita ka ngagmaymay sa dito'y hardin. Nakatugaw ka dito'y. Kat kaslada pampanunutin niyo. Awan ti pampanunod ka, Victor. Awan. Ma'am, pakawanan na ka. Sorry. Nang isang bayak sa amatan iti pagparikotam. Ano niya? Ma'am, ibagayo lang no kaya't yun na pumanawak dito'y balay. Taitamot lang. Pumanawakon. Agsubliak lang ni Jayan yan ti Ella. Ha? Saan, Victor? Awan yung bagbagak akasta. Kan imbagak aya ang pumanaw ka.
Saan? Ma'am, Victor. Masairak ngamin. Gaputapulos ajak na ikan ti asawak iti anak. ma'am, Nubay kasta. Maawatak ti amin. No apay ang nagluko iti ti asawak. Katsika ti bunga na. no kasta? Amo yun, ma'am? Uy. Anak da ka da Rodrigo kan Maria Elena Monteverde. Ma'am, Lamdi ka danak, iyo. Gaputa saan nga agbahiw di pa nakilangan ko kan ka. Napatad kan kanya. Tasipod pa'y adda ka dito'y. Impatad kan. Imbilang ka akas kamang tipabilya. Wano kas anak. agyamanak, ma'am. Victor. Talaga ka di nga awanan dinam. Wen, ma'am. Maladagak pa'y laidipin mo say. Malidayanak para kan ka, iho. No kay kasta. Ipatag ka kaspod no nga anak. Agbalinak kaspod no nga inam, Victor. Agyamanak, ma'am Carlota. Agyamanak, unay. Victor, iho. Awan basol mo iti basol tinam kan ti asawak. Iso aron kang nga ipatag ka. Nang runa kat awan kaya man ti inam. Agyamanak taman nakaawat ka talaga, Carlota. Agyamanak, maaklon mo lakta ni Victor. Wan, apay ko maadyak maaklon. Kat no napatagan ni Victor kanyak, sipod ka anda na dito eh. Among Rodrigo, nanakam nga ubing ni Victor. Nasimpat. Iso ama ay ayo akan ko na. Carlota, Iso matlagayam nga iti umuna apan nakakitak iti kan ko na. Kat naglaw ko nga kakaingas kayo. Malagip mo iti aldaw ti kasangay mo. Nga da naangay dito'y aramram ba? Kat inimbitaram ni Don Simon agayam mo. Juan, Carlota, malagip kon. Ni Victor tay kadwada iti nga ubing. Juan, malagip ko matay ta. Isumat lagayam anak ko nam idi nga kakaingas kami adwa. Tasyak met gayam ti amana. Uray anya nga ang gulo. Talaga nga agkakaingas kayo, Rodrigo. Carlota, Katnam na maam. Ipatag ko ni Victor. Nang runa kat pimusayan ti inana. Kaasiman. agyamanak. Mangangay tayo iti basit aramramba. Tarambakan tayo ti panagtumpong ti dalan nyo nga agama. Anya? Juan Rodrigo, ibagam ijay rancho, tamang partida iti baka. Kat agrambak tayo. Apong Matyo! Apong Anong! Apong! Ay, Victor! Apog! Ada ka? Una, Apong! Nembag na oras yun? Ay, kastamot, Apog. Ay, kumusta kan? Ay, timaur ka, Apog. Ay, Agyaman na ka, Apong! Ni Apong Matyo! ay, napanangayo, Apog. Ay, Apong! Imayak! Gapot na papaya banda kayo damamakan, Papa? Ay, talaga, adakkel tinagbal. Ha? Anya tayo imbalikas mo, Apog. Papa, kan mama. Una, Apong! Papaya banda kayo da papakan, Mama? Ay, mama, kan papapay gaya man ti awag mo kada sa Rodrigo. Kan Ma'am Carlota. Gapot na papakmot gaya ni Sir Rodrigo, Apong! Iso ti ama! Ha? Una, Apong! Ni Sir Rodrigo ti pudno nga ama! Dayta ti podno, inaon nang, ama Matyo. Ket agyaman at kada kayo.
Tanudiga po kada kayo. Saan kuma nagsabat ti dalan ni nga gama? Ay, kinapudno na, sir. Sir. Nasarakak ni Victor iti igid ti dakkel a karayan. Awan puot na. Inasikasok iti husto. Aging ga iti nakapuot. Inyawid ko iti kalapaw me. Ken gapo tawan ti naranyag ang masakbayan na kada kami. Imbaon ko dito tapno agpay ijay rancho. Ket maisaganaan na kumati masakbayan na. Anya? Saan ko apod no nga apon ni Victor, sir? Nasarakak lang iti igid ti karayan. Nagkano iti disuor. Ken ado ti garumyad na iti daydi agundaway. Sakit adda suga ti kanawan asaka na. Inagasa ni bakit ko? Kastagayam. Ngam apay. Iti anyaga po anap nagiti disor. Ay, isunto lang ti mangisalaysay kada kayo, sir. Malay. Bayam. Takasaritak to ni Victor may papaniti day kabanan. Ket agyamanag iti idadar ayo ama macho. Agarambak tayo. Ket mangyawid kay tumeten iti karnit baka ken dagduma payamakan. Ken ikan kayo pa iti kwartayo. Ha? No, ti yung tumot ngamin kaya ti agnaid dito'y ayan me. Wino, oray lako may di asyenda ti pagnaidan nyo. Ay, awan parikot kada kami kiniunang iti ayan me, sir. Mayat met ijay. Ken masakupan nyo pa'y laday jay adaga. Isu nga awan latta ti parikot, sir. Ala, da kayo ti makam mo. Agrarambak tayo, ama macho. Di kayo magbabay. Ang bakada kami, Sir Rodrigo. Abang ano, masipngatan kami iti dalan. Apay, di yo kaya ti umyan dito'y? Ay saan, sir? Bueno, mabit lang. Tamangayabak iti sumagmamano alalaki. Tay tulog na kayo. Ado ti yawid yo, ket di yo amin mawid. Ay agyaman kami, sir. Nang runa pa'y nga rod, ket sumalog kayo, met. Adayo, ti pagnaan nyo. Ay kabaulan me, sir. Awan pagdanagan nyo. Aganad kayo apong unang, apong macho. Umay kayo sarsarong karan, ha? Wen, apo. Ay, di ka mangliplip patapok. Wen, apong macho. Palubosam ida, Victor. Masipngitan dan. Ay, agpakada kami nga ruden, sir. Sige, agan-anag kayo iti dalan nyo. Kumusta itan iti asyenda, Simon? Amangan matnubay-bayan ti taltal kam unay at tao. Saan? Natalag kan tumatlaunay kan kuana. No idi pa ila kumangamin asyak tinangyawatam iti dayta trabaho. Di mayat kuma. Apay, amom tiyag trabaho iti talon. Nagkunangamin nga agtrabaho, ah? Saanan? Bay amon na ni Ela ti mangimaton iti asyenda. May salang mo bay, hanggang kabalan na. Ibagaman tipod no kanyak, Simon. Adda ka di panagayat mo kan ni Ella? Agkuri manan ti kinadimonyo ti panunot mo, Anita. Agdamdamagak lang. Sumardeng kan. Nawan tinasayat nga ibagam adaywan nakon. Papa! Papa! Aday pakita kada kayo kini mama! Anya day tayo, iho? Kasla naragsak ka unay ay. Nakapasakit ti exam, papa. Mama, talaga asaan na malapdan ti panagbalin ko a soldado. Ha? Wan, papa. Nakapasak, papa. Mama, agbalinak to a soldado. Sumre ka ko ni ti PMA. Talaga ka di aday tati kayat mo apagbalinan, Victor? Wan, mama. Mayadayo kanto kada kami kini papam, iho. Bay amon, Carlota. Isuti kayat na. Suportaran talayangan.
Lando, talaga saan na malapdan ti panaggraduar mo? Apay ko mamalapdan ngay. Kalkalpas man ti panagpractice yung agraduar. Iti pa na nga na iti diploma, iti stage. Kan iti pa nagmarcha. Mapadas nung tumatagraduar, Ami. Third year high school ak pailaan. Apagbait lang orahin ti tawan. Madamdama, agraduar kan tumat. Sa bagay ita pailaan Lando, kablaawan kan. Agyaman na kami. Maragsa ka na para kin ka. Ang dapat pamadayo, maawat mo, iti pa naggraduar mo. Uy, oray kas kasano. Adamat maawat ko pamadayaw. Day talang, tadak iti uli. Oray dakkel abanag ang dayta. Maragsa ka na para kin ka, Lando. Kaplaawan da ka iti panagturpos mo, Victor. Maragsakan kami para kin ka. Naggraduar ka ti high school, ket adda pay naawat mo pamadayaw. Uwan, Papa. Ket isagot ko kada kayo ti medalya na awat ko. Da kayo kini Mama Carlota. Victor iho, at damat isagot ko kan ka. Awatan da ito'y akahita. Ha? Kwentas dayta, anak. Dua kwentas ngagpatpala. Isagot mikin ni Papam para kan ka. Apay adwa, Mama. Una, para kan ka dayta. Mabalin mo mat nga isagot ti may sa akwentas, iti agbalin to nga asawam. Wano iti kaayan-ayat mo, iho. Ha? Makaamutan. Napatag kan na balor dagiti akwentas, iho. Iso ati pangisagutam iti maysa. Kat iti talaga akapkap na kam a babae. Uwan, Mama. Mala, agrambak tayo. Gapo iti daytoy a panaggraduar mo, iho. Adot isa nga ili tayo ita. Imayda a makipagrambak kada tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagimas ti sagalan ita ang graduation mo, Lando. Pinawala aman, no? Adapi kan kanin. Adapay mais ana lang ta. Day talang ti kabala kami. Isulatin sa gana ni nanang ko. Nagihas, Lando. Magusap launay. Agyaman na ka. Sige, mangan kalata di kagbabay nami. Talaga, mga anak. Nangro na kat paborito ti kankanan. Nagimas. Lando, ano ni Victor? Ha? Ni Victor? Ganyan! Ganyan! Happy graduation! Narakot na po, ganyan! Kumusta kayo? Nasa at mo ta? Happy graduation na, ganyan! Talaga, sa balik kayo ta na. Nagdakkel ti, nagbaliwan. Ha? Oh, Ami. Ming-ming-mingan nakmatlatan. Ha? Kwa. Nagbalbalan na nino ti pamaging Victor. Nagbiskad ka matan. Alaga yan. Mangan kayo ti sa ganak. Mangan tayo. Sakbay nga ituloy tayo tagsasarita. Ang sarsarita kayo pa'y adwa. Tatulungak ni Auntie Erin nga agidalimanat. Lando, Victor. Bay amon. Kabalan ni nanang dayta. Saan? Tumulong ako. O sige ha, ang sarsarita kayo pa'y adwa dito eh. Kumusta kan gayam? Sa dino ka diti pagadalam iti panagkuleyo. EJPMA gayam. Agsoldado ka? Wen gayam. Talaga aday tati kayat mo ah. Wen. Kayat ko ti agbali na soldado. Wen gayam. Anya tinapasama kadikin ka. Apay akilata nagpukaw ka. Mabalin ka di ngay sa laysay mo kanyak. Amok nga mo ni Ani. Ngam di na kayat ngay baga kanyak. Maawatak mo't kit di ah. Kinamat nak datong ankin Bart. Gapot a pinalsiit at timoging di may sa kadakwada. Kinamkamat tak. Aging ga nakadano nak itidisora ako mamang itidak kalakarayan. Anya? Paltugan na kumay din itong an. Iditimpwa ka kung itidisora. Anya? Nalabos ka na talaga, Victor. At dala kay kan bakit anangaywan kanyak. Pinagnagdak iti kalapaw da. Inasikaso dak. Inagasan na dag iti adu agarumyad. Kanti sugat ko iti sakak. Anya na kinadakas da?
Agraman si ka. Di na pinakawan. Uy nga rod. Ngam binaiklatan gayam. Tinas ka nita. Si Bibiyagak. Victor, amom ka di dagiti pasurot ni Don Simon tinang patay iti dayjamak. Kasta timpod no ni nanang ko. Anya? Iso ako mimgil ayab tigurak kadagi jay pasurot ni Don Simon. Gayam. Balsak ina. Addan tugon daw ay balsak ina. Mabitla nga ni. Apay? Sakbaya makadanon tayo di asyenda. Updated ko kan ka. Anya day ta? Ato yun. Kwentas? Pabitla nga. Tayo kurko di tatangad mo. Victor. Oh, aday ta. Nabalor day ta kami. Isagot ko kan ka. Sikat tinapilik apang isagutan ni Tireta. Ha? Adda kanyak ti Paris na. Victor. Ang nadam ko maday ta ha. Api asinagutan iti kwentas. Gapot ako na ni Mama Carlota. Mabalin ko nga isagot ti may sa akwintas iti kapkap na ka. Victor. Kat sika day ta kami. Sika. Kasta, happy graduation, Victor. Maragsa ka nakparakan ka. Sinarong karang kayo? Gapot na mabayag tumanan ti isa sarong karko. Anya? Agadalak namin iti kinasoldado, Auntie Ella. Ha? Iso ang mabayag to ti isa sarong karko manen. Agsoldado ka, Victor? Saan ka di ako naday di Mang Ignas nga agbalin ka apadi? Saan ko siguro alin niya day tanti? Sa bagay. Anyam sa nabali. Patsek launay, ano si Bibiyag kumapay day di Mang Ignas? Maragsakan lakid di para kanya. When Victor. Kat? Kumusta ti pagnanaadam abalay? Adday pudnok ken kanti. Isalaysay ko ti amin ken ka, may papaniti amak. Sige Victor. Si Dada anak, abin mo. At pakadahon namin. Agadal ka na imbaga. Itikas ta, makagraduar ka iti high school. Kat matungpal mo ti arapahap mo agbalin na maestra. Juan, Victor. Sige, at pakadahon. Agkikita tayo tumanan, Ami. Mateo lakay. Malaglagip ko ni Victor. Nagkasat lakit din tayo jay, abarito. Ay, wen bakit? Kasla, kaano laday di pan nakasara ko kinkwana iti igid ti karayan nga awanan puot. Imbag ata si bibiyag ide. Kano saan? Saan da kumaan kita kani si Rodrigo? Nalabit, ana itulok ang mapasamak kinkwana dagita. Tapno agsabat ti dalan da nga agama. Ay, malagip ko nga agpayso idi bakay. Nakitak idi da Maria Elena ken Sir Rodrigo. Agin inarakop da iti harding iti may sa Arabi eh. Ha? Wen, malagip ko pa'y lahat. Jak idin nagpadlaw Sa idi kwan, kalaat mo tan api manaw ni Maria Elena. Aya. Ang saya, nabayag ka no gaya mo na pimusay. Nayanak na idin ni Victor. Kalpasan ti sumagmamano abulan, pimusay ay. Anyan. Nagsayangan. Nupay kasta. Intulok ti Diyos nga agsabat ti dalan da nga agama. Ket maragsakan akmet bakay. Kaputa at dapaset ta iti dayta. Lakay. Data tinangipan kini Victor ije balay da Sir Rodrigo. Dita mo nga agamada mo't gayam. Wen lakay. Iso akas taunay ayaman da Sir Rodrigo kadata. Ket sinupapakan na dayta.
Nang third iti gatad para kadata. Iti kasta, adda kano aramatan ta. Nagsaya at nga agasawa. Akasmut lang iti kinasaya at dagiti dadakkel ide ni Sir Rodrigo. Ami, mangantan. Ohan, auntie. Ay, mabitla lang eh. Itala madlaw ko nga dagayam kwentas mo ah. Kuha, auntie. Kaslangin nga na anday ta. Kuha, auntie. Ginatang mo? Inted kanyak ni Victor. Ha? Siyak tinapili na apang tidan, auntie. Tay kap na kan na kano. Addan sakit di kayat asawan day ta, Ami. Sana dakas. Timakunak, saan mo nga ipukpukaw day ta asagot na kan ka, ha? Kuha, auntie. Amom, idi pa'y laeng nga adda madlaw ko kada kayo kan ni Victor. Angam, jak lang agtagtagari, Ami. Nangro na, tawan mo't makita adakas nga aramiden nyo. Ken maysa, saan adakas? Basta timakunak ita, saya atem ti agadal. Wan, auntie. Napataglakit di kan ni Victor day ta akwentas, Ami. Iso asaan mo apukpukawen? Wan, auntie. Inalo mo apapaya lang do, manganta. Agyaman na kami. Kumusta nga eh? Saan mo ka din na nasalaw pa eh? Tay agpangpanggap kan kay tidakas? Saan? Sapay ko mata saanin ngagsabat ti dalan mi. Usapay ko ma ah. Ay, kasanuitan ami. Saan ta na makapagkuykuyog? Gaputa sa balin ti pagadalak. Saan na bale? Kabaalak tag may mesa. Ken, agan anadak. Orong bala nga. Anya akurso ti adalam? Kaya't ko tagbalin nga inhinyero. Patsyak amaragpat mo. Gaputa na laing ka. Sapay lang ko ma ami. Nakasagana kan iho, itulod da kan iti pag-eskwela am iti kinasoldado. Uy, mama, nakasagana akon. Mayadayukan ka na kami, iho. Saan na bali, mama? At damat siguro gundaway nga agbakasyon, ha? Sige, iho. Naday tati kayat mo. Suportaran da ka. Sapayan! Naglabis kabatan na naringat. Apoy dalmas! Apong! Apong? Ni apong mo dalmas. Awanan na po. Awanan. Ha? Nakaimatay na po. Sana nga mangangas itindana. Apong dalmas! Apong! Apong ngay! Pinanawan niya kami Tawanan ni Apong Buadalmas, Apo. Tatatapay ko ma. Di ba nagsingsingpot mo? Uwen, Apo. Hindi mo di apan nakalakay ni Apong mo. Saan tanton na makita pa'y? Apong! Apong Buadalmas. Awanan, Apo. Oh, Apo, agtuwid ti balon mo. Agawid ka dagos, apaman amal pasti eskwela muan. Wan na pong. Di ka makiap-apa, iti pagadalan niyo, ah? Wan na pong. Liklikam ti apa, Apo. Kamadiday ta.
Nasaysaya at tay awan ti kaap-apam. Tanataltali na ay ti panunot mo. Nuad da mga pakan ka. Panawam latanuan. Uwin na po. Ala umuntoy balon mo apo. Kainkan ijay pagadalan niyaw. At damot nga urnong akwarta. Bayat ti pan nakaimasayag idi ni Dalmas. Inayon ko laangan iti urnong ko. Naimbag lang nga aramatin to ni Elizabeth. Ay, Dalmas, apay-api nanawan na kami kin ni Elizabeth. Awanan ti kaduha, amang isakad kan kuala. Awanan, Dalmas. Ada ka na kaya man. Naan-ano taripam. Inapadak ijay pagadalan na po. Kinunayuan jak pumalbalas. Noon sa mga pakanya. Inaramid ko na itabilin niyo apong. Pinanawak dagiti talo akaadalak ang mga pakanya. Ngam, sinurot daklat na. Kat kinaramutan dak. Jak nakabalas. Anya? Ngam jak itulok apong. Balsak ita. Awan matbasol ko. Ngamapay nga yatang randak. Saan, apo? Saan ka nga gibalas? Bakas na ita, apo. Apong. Ala, bayam tayo nakto ijay pagadalan niyo. Kakasarita tati maestram. Di rumpang akas tati kababalin dagiti eskwela na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patarata. Mapamkam kat paagasam ti anak mo ang masakit. Uwin, senyor. Agyaman ako, unay. Agyaman ak. Simon, aging ka dita? Katumultulong ka pailaan ka dagiti agbibisin at tao? Anita, bayan na ka di tiararamidag. Gapot pagsayatan da ito'y. Pagsayatan ka di matiar aramito? Agsaysayang ka lang iti kwarta? Saan? Tasigurado. Siyakton ti mabutusan na mayor inton umay abasing kawal. Kaano pa'y? Mabayat pa'y day ka. Amangan numatay kan, dinto pa'y madanon ti panagbubutos. Aniya. Agpanunot ka man, Simon! Saan masayangan ti kwarta ka dagiti tao? Aday talapat patulong ti amuda! Saan ta na pagrikyaran da ita? Basta ba'y anak, iti kayat kong haramidan. Apay bibiyagan ka, iti panagsugsugal mo, ha? Dayta! Dayta lati amon nga ibaga! Tunggal palagipan ka! Nagapota di mo amo kitain tabagim sakbay amang palagip ka. Di mo kit di yamanan dagito'y nga aramida! Huston, awan tinasaya at ngay bunga ti araramidam. Sana kakaskan ka aday tala bukod mo abagiti pampanunutan. Tuman, mangilasin kay ti payong apara kini Ella. Kita ang dayte kapintasan, ha? Well, boss, talaga mo ta. Aging kita, agad ni Ella pa lang ti ipit-pitik ti pusom. Talaga man. Hanggang siya, di akon makita ti nagukrad asabong. Anya nagukrad asabong? Wala, no ide kat karisabong. Ita kat nagukradan. Dayte kabayag ti tsimpo. Siyempre, bimalasangan na. Ayan. Matagik kwakto madlang na jay. Andan to tsimpong agsabat ti dalan may. Jaske! Nagadok at paggastosan ang dagita! Madam,
Atay, payong para ka na kayo. Ano tay tapayong tungan? Kuha pagpayong mo, madam. Tapno lumamis ta ulom. Rata kanak ka ditong an? Ha? Itad mo kanyak tapayong? Ha? Pagananot tay ta? Para lang kita ka na kitang bibisin. Kuha. Nagadumot kan na kita payong Bart. Wan madam. May parangkap ka na kititap tao. Ana si Dag kini sinyo. Ang saysayang lang itid kwarta. Bayan yun, madam. Ngamin, naska na saan ang makalipat dagiti tao. Tayong tundumteng ti basingkawan. Saan da malipatan ni senyor? Oh, At da may singasing ko, madam. Anya mata, no, tumulong kayo langan. anya. Wen, madam. May mayat no tumulong kayo. Bueno, sumuporta kayo kini senyor. Iti kasta, may maya. Makita ti tao, asika, kat managtulong man. Makatulong day ta, iti panangabak to ni senyor, madam. Talaga pinagbalin mo na pan na kaopisinam dito impatakder mo apasit abalay. Dito igit ti mansyon, Simon. Wen, Sa bagay, mayak magkiti. Ta dito iti umayan dagiti tao nga agbibisin. anya tinakaumayam dito yan ita. Kaya't wala nga ibaga, Simon. Asi dadaan na kamang suportakan ka. No anyaman dagiti aramidam, si dadaan na katumulong. Kasta tiga ko anita, suportaran na. Saan ka? Akan ayon akong traan na. Asawa ka, Simon. Iso anas kan mat nga rod at tulungan ka. Nagadumat tanda ito a solicitation letter, Simon. Maikan ka di amin dagitoy. Wan, may kananita. Noag kasapulan iti agas ti agkid-kid daw ikamlata. Amin asobre, nasken amay kan. Sige lang, anita. Ited tanga ited, kadag iti umayag patulong. Gaputa datanto madlang ti agsaya inton udina. Oh, adda tao adim tag. Umunag ka! Dahil mag-orasyo, sir, ma'am. Anya ti may pay ko. Agkid daw ako maititulong, sir. Bumulod ako maiti kwartayo. Taigatang ko iti agas ni bakit ko. Malalala, ikan ka, mabit lang. Umanay mat siguro daytan. Agyaman ak, sir. Sige mapankan kapsat. Sabay ko mata makatulong daytan na itid ko akwarta, ha? Uwan, sir. Uwan. Agyaman ak manay. Jaske. Masaya nga nakadagiti may padawat ak kwarta. Aday takamanan. Kunak man no nagkinawatan tan. Kunak man. Pagsayaatan tahamin daytoy anita. Iso nga agtrabaho kalaktan. Agyaman na kada kayo amin, anaornong ita, iti daytoy a barangay. Makita tiragsa kadagiti ropropayo. Kas asawa ni Simon, siyak ita ti kadwa, dagiti adda, iti babaon na, tapno agwaras iti banag, apakalaglagipan panyo, iti asawa. Payong ti maipaay mi ita kada kayo kakapsat. Tanda ti panagayat ti asawa kada kayo. Nang runa dagiti membro iti organisasyon. Kasta ka di? Nasayaat na rod. Ala, iwaras mi dagiti payong amay sa apakalaglagipan nyo iti asawa ka. Madam, apay nga raramidin ni Sir Simon daytoy. Ha? Ako? Saan ka di? Membro kayo amin iti organisasyon? Nga rod, gapot membro kayo.
Iso, aparang kapanda kayo kadagiti banag, apakalaglagi pa nyo kan ni Simon. Basitla abanag dayta, ngem, makatulong mo't. Saan ka di? Yaman kami, madam! Bait, iwaras tayong dagiti payong apara kadakwada. Payong? Nagiwaras ka no da senyor iti payong, ami. Isumot lagayam nga da inted ni Bart kanyak a payong. Maawatak day ta abanag, Auntie Ella. Saan la apayong ti warwaras da? Nagduduma. Bagas, sardinas. Kan daduma pa'y amakan. Wen, tauray dito asyenda. Winarasan damat dagiti trabahador. Kaya't nagpabigbig, Auntie. Ay, wen, maawatak ami. Dandani ti basing kawal. Ada siguro plano na asumrak iti politika. Nabayag maten nga giwarwaras da, Auntie. Damag ko asan lang nga dito ti pagiwarwarasan da itinuan niya laditan. Itinagdutuma a barangay dito ili tayo asan ni Sidro. Saan mo't kiti adakas? Tamakatulong dapay iti tao. Makumikum dan, Auntie. Wen, iso aman manon nga umay dito ni senyor. Sa bagay, awan mo't kiti ti parikot ti asyenda. Gapot ar-aramidak ti amin a pagsayaatan ti asyenda. Agkapay-kapay alam do. Agyaman na kami. Naimbag man ta nakapasyar ka dito asyenda. Awan ngamin pa ka kumikuma kita. Oh, kumusta ti panagadal mo? Awan mat parikot. Say-sayatan ma. Iti kasta, agbalin kan to, maestra. Oray si kalan do. Say-saya atamat. Iti kasta, agbalin kan to nga inhinyero. Una, ni Victor. Kumusta nga tamo da dya, gayam ta? Huwag nga rod. Sapay kumata, sumarong karmanan. Amok, kaili mo nami. Ngamin kat... Katanya? Saan ko nga ituloy baliksan? Siga surunan naksamanan. Uy, sana? Ami, rumar ka. Agaliwak sa ita. Agpasyar ta dito, asyenda. O sige, ibagak ka ni Auntie Ella. Naskan nga ipakadak na umunan. Apo, nalpas mo ka din aramidam. Uwan nga pong, nalpasan ti pa nagbasak. Maayatanak kan ka, apo. Nagagit ka nagbasa. Awan ti rabi adi ka agbasa iti librom. Uwan nga pong, itultuloy mo dayta akinaragkat mo agadal, apo. Iti kasta, marakpat mo ti arapaap mo. Uwan apong. Apo, bilinin ka manan. Umuna, kanayon ka ngagkararag iti Diyos. Ket agyaman ka kankwana, kadagiti bendisyon na iti biyagta. Kauray awanan ni apong mo adalmas, maisaksakad talatta ti panagbiagta. Wing apong, may kadwa, agkid daw kalatta iti Diyos iti panarabay na kadata, apo. Ket ti may katlo, agtungpal ka kuma, kadagiti amin ngay sursurok kan ka, apo. Gaputa pagsaya atam batlang. Inak ito yan dami. Inak ikami tinalong abong matimangga. Sapay ko matamadalong ko ito eh. Hoy, lalaki! Anya day taygan mo? Mangga! Apa ya? Hoy, nakarit nakarit ka. Agong umat ka din, ha? Takas na gito itatawa. Isulatin ang patay iti amak. Tuan! Bumaba ka iti kabayo. Pas!
Kantay ti pagnakman, day ti bastos ang lalaki. Awan basol ko kadayo. Sa iro kayo. Bastos ka, ha? Sige, tuhan. Paparayimon. Kat mamabutam. Paltugamon. Sige, tumarikan. Tarasam. Turay ako na. Kastao na yata rin na, kamatan tabas. Pag-ayaman taman ti salba katangsit. Sige, sana makadayo day ta. Tagkabalyo tamat. Intantuan. Hops, hops. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa pagdagit atata, naimbag ta santa ka natamaan iti panang paltog da. Santa ka makita dito naglamangak. Iso didak masarakan. Iso dadagitan. Dito ay tinakita ka naglamangak ka. At tawagit din ito eh. Sanda ko mamasarakan dito eh. Aha! Ha? Tuhan! Nasarakan tamat lang titang sit nga ubing. Ano ito masapon nyo anak? Dakas kayo ito tao. Da kayo tinang patay iti dahil anak. Anya ti kinunan? Tuhan! Iawat mo man ta sinturon mo. Manas! Atay! Ita! Gapo tatang sit ka. Pagikaroon ka. Sinturon ka! Ada impitasyon kanyak tigayem ko ani Simon, Carlota. Anya nga imbitasyon da ita, Rodrigo. Basta mapanta kano iti mansyon da inton Sabado. Kasta, Ang mga no kayat mo tumay. ko Mapanta Carlota. Nasayahat mo tapno makapasyat ta. Idi pa'y laang anais istoryam kanyak day tagayam mo. Ngamjak pa'y nakikita. Iso nga rod ako nakasumor ka kanyak. Iti kasta maam-amom ida. O sige, sumurot ak nga ron. Wen, awan mo ni Victor nga sa sikaswan. Iso ang mabalin mo lata ti agaliwaksay. Sige, Rodrigo. Jakla kayat ti sumango kadagita sa nga ilim, Simon. Amumot nga awan isum ko amak isang sango iti asino man dita. Unay ka, Nanita. Sumango kanto kuma. Sana mapalay na di ka sumango. Anyan tulangan, ti makunada nga kasawa. Amumot agayim ko ni Rodrigo. Uray man, anya ko matibibiyang ko. Manipot ita. Agbalin ka kuma, aman nakigayam. Gaputan ita ti kasapulan ita. Anya, No asino ti gayam ko, masapol agayam mat. Ita panawan. Nasken nga agbalin ka na sayatan ita. Laglagi pang ti plano. Katapno agbaligya. Nasken ti kooperasyon mo. abay, kano ka diti umay to kumaday tagayem mo ako nam. Inton Sabado. Isuano at daman pagnam, itiday tangal daw, saan ka ba'y langag tuloy? Ta importante ang makasarita ta da Rodrigo. Sika kumapay lang ti makaamo dito'y Ngamin, naskan ang mapanak ita ije mansyon. Ada sa nga ili da senyor. Kat inak ka no tumulong. Papaayaban nak ni senyor. Sige, auntie, siya kun ti makamo dito eh. Inak iti kataltalunan, inak tumulong iti trabaho. Diyak kayo tagpay may sa dito eh. O sige, adakad ka dahita. Ante na? Ami? Oh, sikamot gayan lando. Ang panawan kayo pa'y adwa, ha? Inak ita ija mansyon. Lando, makaamo kayo latan dito'y, Ha? O sige, innakon.
Agsakayak laangan iti kabalyo, tapno daras ang makasangputak ijay. Agannad ka iti panagpataray mo iti kabalyo, anti. Wen ami. Sige. Dakas da talaga. Awan asida. Talagang awan asida. At tanto aldaw da. Lando. Nakakasi ka mata sinaksaplit da iti singturon. Makitam dagiti takyag ko. Limit-litim da. Gapuanan dagiti awanan bayin. Lando. Nakakaasi ka man. Gusto tayo ko na din ni Victor. Noita, awan gaway tayo kadakwada. Ngam inton dumtang ti panawan. Inton talaga kabalan tayo to. Ison to ti panang balas tayo kadakwada. Saan, Lando? Liglikan tayo langan ida. Saan tayo nga gibalbalas? No, awan ti mang balas kadakwada. Agnan ayon lahat ti kinadakas tayo. At iti para kada kayo. Agmerienda kayo pa'y senyor. Sige, ala. No adda ka sa pulan nyo, ayabandak laang senyor. Sige. Excuse me, mabalin ti makisiar? Sumurot ka lata ka ni Ella, amiga. Agyamanak, amigo. Rodrigo, makisiarak diit. Sige. Ma'am, umay kayo. Sumurot kayo kanya. Gayam tinagan mo. Wen, ma'am. Adda ngamin na istorya ni Victor kada kami. Ela tinagan na. Victor? Ma'am? Juan, ni Victor, ti anak ni. Nakipagnaod ka no iti agnagan iti Ela iti asyenda da Don Simon. Lukas ta. Umay kayo diti, ma'am. Sumurot kayo kanyak. Agsarita tayo maipapankan ni Victor. Ida kayo gayam ti ibagbagan ni Victor, ma'am. Ida kayo. Agyamanak. Nagsingpot kayo gayam. Amo yung ma'am. Kasta unay adandanag ko idikan kwa na. Ngam na bang ara na kiti husto, itinasarita na anasingpot kayo. Napatagan ni Victor kanya. Uray saan ko apod nung anak, Ela. Kailiw kon. Simrak nga minan iti PMA. Kaya't nakanutag soldado. Ma'am? Agyamanakmat kan ka. Taimpatag mo ti anak mi. Anak mi ko na akon. Tani Rodrigo mat ti amana. Ma'am. Ama naman wano saan ni Rodrigo. Talaga napatagan kada kami. Gaputan na singpat kan nagagat nga ubing. Mama, itataadda kada kayo ni Victor. Awanan ti pagdandanagag. Katagyaman na kiti Diyos. Gaputan na patag kada kayo. Agyaman ak unay. Agyaman ak mat, Ela. Gaputan na patagkan ka ni Victor. Wen, mama. Pakibagan tulangan kan kwa na. Kailiw mi. Kat sapay la ko ma, ta saan na kami amalipatan. Da kami kadagiti gagayem na dito eh. At da kami latang nga agor-uray kan kwa na. Sige, amigo. Di kagdanag. Tulungan ka. At dagayang panggap mo at umapog iti politika. Wan, amigo. Kat agyaman na kiti suportam. Naimbag man, takayat mo ti tumapog iti politika, amigo. Gaputa kayat ko ti makatulong. Kasta ka di. Ala, oray siyak. Namnamaam, amigo. Sumuporta akan ka. Agyaman kami, amiga. Maragsakan kami iti dayta. Saan ka di, Anita? Juan. Saan mo ta matagtagarita asawa, amigo? Tinasayat. Ipasyar mo ni amiga Carlota, Anita. Mapan kayo iti ayan, nagiti sabsabong. Iti aglawlaw da ito'y mansyon. Kaya't ko launay. Mabalin, amiga Anita.
Sino dagi jay lalaki ang nakatugaw iti day jay abanda, amika? Nagadulakot adil-dilawdan. Ako, katulungan mi diti mansyon. Kasta ka di. Napintas matgayam to'y mansyon niyo, amika. No pa'y dakdak labas siya ti mansyon ni. Napinpintas ti mansyon niyo. Napintas ti design. Pangas. Inton kon. Tinapis kon. Amiga, kaslama din sa ti aldaw mo Saan ka mat-amatag tagari? Wan nga rod, madia talaga ti aldaw ko. Ididimteng kayo. Ay, ste. Nasakit ngamin ti ulok. Maawatak, amiga Anita. Sige, panawan ka nga rodan dito Agsubli aklaangan iti ayam da Rodrigo kat agawid kamin. Nasaysaya atay. Anya? Ati kayat ko asawan. Agsubli kan iti hardin. Tainak aginanan. Talaga nasakit ti ulok. At natlaw ko kanya Anita. Kasla di na kayat ti kaadata itay iti mansyon. Nadlaw ko ti panagkuskusilap na. Gan kasla napilpilitan laeng anak isamo wano nakilangan kadata. Bay amlatan, Carlota. Kasla nagdakas ti ugali day chay nga Anita. Kasla tiyak magustuhan. Bay amlata, kunakmat. Nagbabawi ak asimurot kan ka, Rodrigo. Tiyak siguro makatulusan day chay nga Anita. Sana pala Saan siguro na maulit ti susurot mo iti mansyon ta? Talaga? Nasidagtan iti mansyon ta. Nasaya at matapno makainana ak matkan. Inakpay dalos ng titanang day di Marina. Sakbay nga aglayo nak iti asyenda. Naimbaglakit niya. Ta pinalubusan na kon ni senyor nga agsubli iti asyenda. Asidag akon iti tanang ni Marina. Sapay ko mat. Kaslan na dalusan man. Kita ka na imbag. Talaga ka na dalusan. Kas makita kadaldalos laang. Asino tinangdalos? Ningata na nasela. Padasak akamakaman. Amangan no adda iti kalabaw da. Nana! Awan mo ti sumungbat. Nakakandado mo't gayam ti kalapaw da. Ay, sayang. Diyak nakita ni Nana Sela. Kaya't ko kumamot na kumustaan ti kasasaad da. Ay, siguro. Dakkalan ni Elizabeth. Agad adal pa'y kat nga kaitan. Nagmayat dito'y turot. Saan ka di? Makapabang ati angin na. Nami. Talaga makapabangar dito Idi adapay dito'y ni Victor. Kanayon kami nga umay dito'y. Kayak medium umay dito'y. Ay, sayang. Nood ako man ni Victor ita. Talo tayo kumangada dito Ami. Amom ka di. Kailaw kumanda jagayam ko. Oy, siya. Kailaw kumat. Amok Kailaw mo, gapota. Tanya! Sika Sabalin samat ng tipangitarusan. Awan matkakas ta. Lando. Kailiw kong tulakit di ti apa nagkuyog ta. Sapay ko mataag na nayon ti pa nagkakadwa tayo kada Victor. No kay agdudo mo tayo tigasat. Kas ka ni Victor. May isang to soldado. Kat sika. May isa kan to maestra. Kat siya. Mabali na may isa aktong inhinyero. No kay kasta. Di tayo ko mamakaliplipat. Agilin nagip tayo kuma. Owen Lando.
Sa anak to, anak kalibag. Apong, nagkatayo matagdayan ti tanam na dinanang ko. Nabanuga ka nagna. Sana bali, Apong, takinabay lamot. Apong, asino ka diti karupropak? Ni tatang ko, wano ni nanang ko. Ha, ay, kuha, Apo. Ni nanang mo, Ay, napintas ka, Apo. Kat napintas na dinanang mo. Iso timbalaam. Kasta ka di, Apong? Well, Apo. Apong, Marina tinagan ti inak. Saan ka di? Ti amak, Apong. Anya mo tinagan na? Natay ka di matan ti amak? Ha? Anya tinagan ti amak, Apong? Ay, kuha. Ay, jak up mo, Apo. Apay adi mo, amo. Jak ngamin nakit-kita ti amam. Apay, Apong. Natay ka di mat? Kuha. Wan na pa. Natayan ti amam. Kasta ti imbaga iditi inam kanyak. Natayan ti amam. Ay! Apay ngay. Apay anatay da. Ha? Apalak dagiti kaadalak, Apong. Ngamin, ada na ng kantatang da. Ha? Ngam siya, awandan. Apay ngay, Apong. 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 Kaya't ko kumamat ang makita ti amak. Kasano nga rod ang makitam? Katawanan. Apong. Ala, sumardang kang nagsangit, Apo. Sana bale, tadaak man ang mangipatpatagkan ka. Gustuhin, Apo. Baknang ni Rodrigo. Ket dakkel ti maitulong na kanya. Ado ti gagayem na ket imposible adinak to ikampanya kadakwada. Apay, anya ti may suutam. Jak kayat ti style jay asawa na. Apay, Agin pipintas. anya. Anya ti katawam. Masurun ka lang, kaputala pimpintas ngam siya. Dayta ti kunam. Ngam na pimpintasak ngam iso. Wala na nita. Napimpintas ka. Hanggang pangasim ko ma. Tadi mo pakpakitaan ni Carlota iti madi. Iti kasta. Saan da madismaya. Takas iti nakunakon. Dakal ti maitulong ni Rodrigo kanya. Payabam dagiti at tumakamang ti organisasyon. Tatumulong da iti panakaisagana para iti maiwaras kadagiti tao apakalaglagi pada kanya. Un boss. Sinakusa ko apagas ti maiwaras. Bingay-bingayan nyo agas iti sigo da mararamin. Matungpal, boss. Iwaras yo amin dagiti sinakusa ko apagas Bart. Para da ita kadagiti tao amang butos to kanyak inton eleksyon. Ariglado, senyor. Ani? Agda ko man ni Victor. Iti kasta. Agtinulong kami amang balas kadagiti daka sa tattao. Talaga ka ti adaytan ti aday ti pusom? Ti agibalas? Wen? Daytay tanti kayat ko nga ramidan. Gaputan na labas dan. Saan tando? Saan kumamat aday ti kapatgan ka? Nanas ka na naglikam dagiti kapusor mo. Aramidan. Di ka agibalas. Saan? Patayak dagi jaya tattao.
Nangipila met gaya man ni Simon iti kandidatura na, Carlota. Talaga gayam at tumapugan iti politika. Wan, padasan na mata. Sa bagay, nasimpot na dya, Simon. Managtulong pa'y. Iso nga mok akabailan natin mga ituray. Sa apay lakuma. Apay, agdwa-dwa ka kadi, di kabailan na. Awan ti maibagak iti dayta. Tungan! Mangilasin kay ti agpaay kadaela. Awan, boss. Talaga, matali mo malipatan nila. Wala! Nuat na may waras. Naskan mat na may kanda. Ala, kadwag tilasin ka para kada-kada. Nangruna ka nagiti dilata. Nasaya at tungan. Sige! Agawan niyo tiyang trabaho tap lumapas sa dakos. Takalapasan dayta. Intay ton aging waras. Sige, sumuro tagi ti panagiwaras. Ijay kanyugan ti papanan tayo. Medyo tayo, manusan tayo, Bart. Sigurado kayo, senyor? Kabalan nyo ti sumurot? Kanya, ti pagkunkunam kanya, nakapsot. Senyor. O niya, nakasagana ka din, dagiti may waras. Wan, senyor. Sige, sumurot at tapampara, kagpasya. Apay nagsangsangit ka, simbang pangit amo. Dagiti ka na yun na mga pakanya kakadalak apong. Impungot dat. Saan niya ti basol mo? Nangato nga mintiskor ko iti quiz me. Idento ta na zero da. Ha? Kunada nga ginlalaingak ka no. Nagsakarak ka no lang. Isuana nga to tinalap. Anya? Ngam saan matapod no nagsakarak? Apo? Hindi pa nag-aawidan. Impungot na ko na pong. Nauyong da. Bangsak do'y na apong. Ay, saan, apo? Saan? Ikagibalbalaswan. Bakastay ka. Liklikan laidahan, apo. Ipulong mo kin ni Mamiyaw, di laramidakan ka. Isaon di makaampo ka dakwada. Apong. Ikagibalbalas, apo. Tinasaya at nga aramidang liklikang ida. Kapusor ko ida, apong. Liklikam dagita akabusor mo, apo. Naklatan ito yung nagtilugan, Bart. Saan kayo narumwara makisarita ka dagiti tao? Saanan, dito yaklangan. Sige nga rod, senyor. Agoray kayon dito'y lugan. Sige, narigatan, Bart. Ang mga kunagan dagiti tao nga araramatak da iti kayat papagbalingan. Iso dito yaklangan. Sige, senyor. Idaunwak dagiti kakaduak. Tayong waras min dagiti banag. Apakalaglagipan, dagiti tao kan ka. Asino, tinagkapwa tayo iti abagas, kandilata. Kini Senyor Simon Alban, ina. Kaya't na lang iti mangibingay iti kinabaknang na. Iso kahit na kayo awarasan. Ay, agyama na. Ni Simon Alban, nana. Iso tinagkapuan dagiti adil dilata kan bagas. Ay, agyaman kami manay. Nagsaya atin day tao, mangibingay iti pagsayaatan. Wanina. Iso alag-lagi pa nyo ni Simon Alban. Kaya't na, ti makipagayam kada kayo. Iso aramidan na daytoy. Wan barog. Maawatak. Kat agyaman kami. Dakkelan na ba nagdaytoy anaibingay yo kada kami. Kasta, tumapog iti politika ni Senyor Simon.
Wen igmi. Iso aman manon nga umay diti asyenda. Makumikom launay. Baknang lang aron kayat man sa pati at pabaknang. Awan bibiyang tayon iti dayta igmi. Tinaskan kada tayo, kat ti trabaho tayo diti asyenda. Sa bagay. No anyaman ti aramidan da iti biyag da, awan ti bibiyang tayo. Agtrabaho tayo iti husto, kat agsweldo tayo mat iti husto. Saan ka di? Huwag na tayo lang. Wanya tuan, awanan ti may waras tayo. May waras aminan. Wan, nagkasatan na gede nawanasan. Libre ko naman. He. Dakkel na banag day ta kadakwada. Agasam day ta. Bagas kan dildilata. Kasanoitan, boss. Intayon ni tayan tilugan. Agur oray jay ni senyor. Agsubli tayon ijay mansion. Kumusta ti panagiwaras yo? May waras amin nagitidildilata kan bagas. Nawarasam samat aminan a lugar dito'y San Isidro. Anya ko ma. Basit laban ang data. Noy kumpara, iti panagbalin kunto a mayor, Anita. Jack lam mo. Sumardag kan, di kan kumontra. Kunakmat asuportaran naklangan. Kasano mamasiguro, asikanto ti ibotos dagiti tao. Imposible mo't apaayan dagiti na ibingbingayak, iti tulong. Ipasiguradom Simon. Gaputan ang maabak kanto. Talaga ang nagsaysayang kalaang iti kwarta. Agdakon! Agdakan, Apo! Kumusta ti panag-eskwelam? Awan ka day, tinangapakan ka. Awan, Apong! Ngamin, impulong ko dagi jay kaadalak akanayo na mga pakanyak. Impulong ko itakan ni Ma'am. Kay? Inungtan itangan ni Ma'am. Pinagbagaan na ida. Nasaya at mal. Apay ngamin nakasjay dagi jay akaadalak, Apong. Saan ka di apagbagaan idadagiti nanang kantatangda? Saan da ka di idabilbilinan? Akasityar aramidan nyo kanya? Saan ka di idang ay sursuro dagiti naganakda? Itinasaya at akababalin? Ha? Apay apong? Da kayo? Kanayon dak matapagbagaan? Na isursuro dagiti nasaya at akababalin? Apay dagi jaya kadalak. Rumba nga makita dagiti naganak dati madingaramid da. Apo. Wenno? Kasta nga minti kababalin dagiti nanang kantatangga. Saan nga taakas ka, Apo? Kat isumat ti tultuladan da? Kuha, Apo. Di pa may baga. Una yun na tinubing. Kasla nakangan iti pa nagsasarita na. Ay, alakit din Apok. Mapantad ita kalabaw. Tadain lintag akamute. Kan adamot tay tsaa. Agmerienda kapay Apo. Wen Apo! Agyaman at tanaurnong kayo amin at trabahador ko. Agyaman at tapinat ganyo tikid daw kung agumong kayo amin tapno makasarita kayo. Ay, wan senyor! Pagimsak ba iti amin? Kaya't ko ti agyaman iti tunggal may sagada kayo. Kaputa, dakailat iti asyenda nga agtrab-trabaho. Ay, gaputan, nasaya at kakada kami, senyor! Agyaman at. Kaya't ita. Kaya't ko nga ibaga at umapugat iti politika. Kaya't nang mamahat titulong niyo amin kanyak. Dumapugan mo iti politika. Itong mga bakakton, iparamnamak kada kayo. Nga ikaw kayo iti dakdakil abingay. Uno usuldo. Ay, nasaya ata, senyor! Ikarikto ita kada kayo. Kaya't kidawat lata, asayaaten nyo kumati trabaho yo. No, aduntungan ng timapin. Ay, wan senyor! Senyor! Oh, namnamaan nyo na ito. Oo, anyati kayat ni Ella nga ramidin nyo para iti pagsayaatan ti asyenda. At tungpal kayo kuma. Ay, wan senyor! Ang yaman na kada kayo. Kapikari.
tumulong akto kada kayo, daman pakasapulan nyo ititulong ko. Tay talang ti baga. O sige, mabalin nyo ti agsubli iti trabaho. Senyor, agapi kayo pa'y. Agyaman na Ella. Talaga gayam asaanin ang malakdan ti itatapugyo iti politika senyor. Talaga saan? Kaya't ko kasaritam dagiti trabahador. Tapno, manamnama asyak to ti ibotos da. Huwag senyor, aramidak da ita. Sa mong harap man na niyan eh. Awan ti klase na ita ta Domingo. Sigurado. Urayan nakmat na dyan. Lagi ti kapuso. Tumaraya ko na. Di ka tumaray, tangsit na lalaki. Ano ti kasapulan mo kanyak? Talaga gaya matangsit, di ba nagsungsungpat mo? Tumayak. Tumarayak. Apa nga kusilap ka? Tas, di kami di pagnagman na. Sana siya? Si Kaita, timang dosa kan kuana tungan. Awan basong ko na kayo. Di dagdagan. Takis kayo tao. Sige, bugbogam tungan. Aging ga iti maderder ti ropa na. Sige. Ito yung pas. Itinlag ko na tanda ito atang set. Ito na ito ang baklas. Man, makamukan. Malungsotan ti bangkay na dita, boss. Pagpiyastaan na kiti amin nga na dita. Anapyag. Boss. Natayangatan. Natayman wanusan. Itinagmuatan. Tulungan na ka, boss. Sige. Bayuyanin tan na ipangladaw. Sige. May isa. Dua. Talo. Si kapay at ang sit. Ditan tinagbanagam. Intan tuan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagri ka dun. Asidog ako ni Titapaw. Natagsim na ito na tao. Kumputak ka dagiti mapalim ko akumputan. Kasimit na ito na tao. Gintin nagdabiti bakas. Ikagumakatulungan. Ibang ko iti kalabaw ko. Dito, makaringit. Nakapuot matlaing. Kasimot na ito na tao. Ubing pala na ito eh. Ay ko. Iti patapatak. Agtawan ni ti 19. Wano 20. Oh, ading. Kumusta ang tirik na? Ay ko. Nataming kumatkitlin. Ngam masapol ang may pan iti pagagasan. Tanakaron sa tipan na kadangran na. Sino ka? May sa kagayam. Kumusta ang tirik na? Sakit bagay. Ay ko. Ado ti sugat mo. Gapo iti pan na kaitinag mo iti baklas. Bimtak pa iti bibig mo. Apay, anya tinapasamakan ka. Ipan ka iti pagagasan. Sanan. Kabalak da ito eh. Oh, atoy, mangan ka. Subuan ka. Tapno makatumar ka iti agas. Tapno di mon marik na ti sakit. Agyaman Dakis na gadyada tao. Dakis da. Oh, Dakis na gadya pasurot ni Don Simon.
Balsak, Ida. Balsak to, Ida. Alo, mga kapay. Ayun pumiksa ka. Agsarita tanto, anay pa. Agrugi gaya mo di pa nagkakampanya, Paus. Kat agtaray gaya ni Senyor Simon iti kinamayaw. Wan, tay damot tay damag ko. Siga, ibotos mo ka din ni Senyor Simon. Pakpakawan. Jak ibutos. Di mo ibotaw? Tiyan niya gapaw. Saan ko mamangabak? Lakay. Saan ko mamangabak bakit? Kaputan no mangabak. Ang mga ano nakarkaron to. Di mo unaan ti pasabak lakay. Ha? Ay nalikat ti kasta. Ang mga no agbidot kalaan. Nya kuma. Yan talaga jak ibutos. Apay, ibutos mo. Ay isan ta nga ibutos. Awan tiga po na nga iso ti ibutos ta. Ti kalaban na ti ibutos ta. Elizabeth, apo, nagkararag ka ka din. Wala po. Anya din kararag mo. Nagyamanak iti Diyos, iti ipapaay na asalon at taapong. Kan, nagkidawak iti tulong na iti inaldawa kasapulan ta. Un, apo, nasaya at tayta. Saan mo ko maaliplipatan dagiti bilin ko? Iagkararag. Umuna, iagyaman iti Diyos iti kinaimbag na. Di may kadwa, agkid daw kalata iti panarabay na kadata. Wala po. Kat di may katlo, agtungpal ka kadagiti amin nga isurukan ka sa pagsayaatam. Wala po. Kat di may kapat, ayatam kumadagiti mangbusbusor kan ka. Wala po. Oray ka na yung dak na apahan dagiti talo akaadalak amang busbusor kanya. Ipatag ko lang ta ida. Wala, apo. Nasaysaya at nadlaang anaturturay dita pusong ti ayat. Asaan kat atigura. Nudad dumapay apong. Agawan dati taraon ko. Iso amabisinak ton nudumtang ti panangan. No kasta ti kayat da, ipaay mulat ta kadakwada, apo. Bayam, tanayunak tulat ta ti balon mo. Tanubilang alaen da ti balon mo. Agda pa'y matda aparakan ka. Kayat ko nga rod abalsan ida. No, pampanunutak namin dagiti bilbilin nyo. Uwan, apo, di ka gibalas. Saan anasaya at dayta? Wen apo. Mala, maturog tan apo. Tamasapa tamanan nga agreeng intong tira. Talaga dakos na gito na taong manong. Awan ko aspinti kinadakos da. Lando. Adan tol daw da. Adan tol daw da. Oh, Lando. Inununod ko ito. Isa dati ng patay iti na iti amak. Isoda. Anya. Na itatipod no. Sa ito, dandanidak pinatay. Iso abalsik ita. Lando, kasta mo tiriknak idi. Ti sobra, asakit tinakam. Talaga kayat ko ti pumalas. Ngam jakpay kabalan. Amom ka di. Inagaw da ti dagami. Nakilaban da na ng kantatang ko. Ngam anya ti gaway da iti bala. Anya? Pinatay da dagiti dadakkel ko. Ket inaguman da ti dagami. Manipod idin. Kayat kumut ti bumalas. Iso nga ito. Nakikapagak kadagiti imunan ang nagrebelde. Kaputan na aguman. Kan nadang randamay. Lukayat mo. Sumurot kamit kanya. Kayat ko ti mapan agsugal. Ngam di tay mo't makarwar. Madam,
Sana kayat ni senyor nga agsugal tayo ita. Tati kayat na, awan ti makita dagiti tao apakapilawan tayo. Iso ati kayat na, ti agkampanya, ken mangtulong ka dagiti agkasapulan, ti aramiden tayo. Makauma, makabannog. Madam, agtungpal tayo lapta. Sana bali, kukuha tayo to amin apanawan, kalpasan ti basing kawal. Sa bagay. Inkaman kit di mangirwar iti kabalyo, Bart. Kabalyo? Inak iji asyenda. Sumarong karak ijay. Agyaman nak, nalpasan ti panagparaspas tayo. Igme, ibagam ka dagiti kakadwa nga umalis tayo iti abagatan. Nabanno ka talaga. Ito gaw ko biit ito'y sirok to'y dakala kayo. Ho! Ho! May senyora Anita. Oops! Anyaman nga tatibaga na kanya. Taimay dito asyenda. Oh! Apa yakit kita naklapan, Ella? Ha? Naimbag nga orasyo, senyora. Ha! Nagatugaw ka man dito sirok ti dakala kayo. Talaga asadok kanya. Anya? Managin ko nakalagayam. Mananggon daway. Anya? Kaya't mula ti pasusweldoan adi ka matagtrabaho? Apay ka di akasta kayo, senyora. Anya tinagbasulak kada kayo. Takasla ka na yun dak akasuron. Anya? Tunggal umay kayo dito asyenda. Pagpupungtutan da. Nga oray awan mat basol ko. Gapot asadot ka! Sa anak asadot, senyora. Agtrab-trabaho Igmi! Naibagam ka din kadagiti kakadwa ang mapantayo di tabagatan? Sige, Igmi! Mapantayo! Di ulip-lipatan dagiti aramatan niyo pagparaspas. Sige, senyora. Agtrabaho kami pa'y. Apa yan? Ginuyod nak! Bastos kan, Ella. Maawanin pa nagraam mo kanyak. Amangan matno kayat mo ato'y paltog ko ti agbalin akabutag mo. Ha? Di mang kalbit lang, tikurang. Igmi! Numatayak itamat lang. Amomon no sino tinangpatay kanyak. Iwaras mo to itintero a barangay. Tapno madismaya dagiti tao. Kat di dan to butusan ni Senyor Simon. Anya? Da kayo aming nga ditoy. Imatangan nyo dahil kayo mapaspasamak. Numatayak kita nga oras. Amo yan tinangpatay kanyak. Di ba mo tapaltog mo, senyora? Kada ko sa tao nila. Awan mo't basol na kada kayo, ha? Addan to aldang mo, Ella. Awan ti aramidak amati, senyora. Iso at tidak pagpupudutan. Masurunak at talaga itidayjay nga, Ella. Tangsit a babae. Mapankamanan ng riribok kay asyenda. Anya? Siyak, ti ko na manapan ng riribok ijay! Apay ka diya nadagsan ti daram ka nila. Kat awat mati makita kar aramidin na amadi. Natangsit ti panagsungsong bat na kanya. Masingipot ni Ella. Siguro, pinagsawa may kakasakit. Uno saan, tinangram, iso alapanan na ka. Isakit mo dayjay nga, Ella. Idinto ta siyak nga asawam. Di mo isakit? Amok ti ugali, Anita. Kan amok met ti ugali ni Ella. Okay lang, Simon. Ngam addan to aldaw dayjay a babae kanya. Apay na ta, Auntie Ella. Saan mo na sumasarong karnilando? Uy, nagpaiso Abay ngay. Anya nga tan din napasama kin ko na. Auntie, ang mga nuag sakit. Nga ta? Ay, tinasaya at ingkasarungkaran. Sige, Auntie. Saan na bale? Tawan mo sa ko ita. Iso nga ingnak man sarungkaran.
Lando! Lando! Ni, awan mo tao di balayda. Lando? Ami? Ha? Lando! Ano tinapasama ka? Apoy ang limitam tamay sama tam. Kasla nabugbog ka. Wen, umay ka. Sumar ka. Ami, nakapasyar ka man. Gapot at 2 Domingo at hinakot si narungkaran. Iswa siya kung di simbarungkarkan ka. Ngam apay akas tamat kang tilangam. Asin na tinanglugupkan ka. Awan sa bali. Nagdagiti ka, busor ko. Anya? Nalabas dan. Diyan kung mapalabas na ito yung inaramid na kanyak. Anya ti inaramid da kan ka? Linuguban da. Aging kayo ti Jack kinabalan. Kalpasan na. Tinagdak iti bakras. Anya? Day tatipod no ami. Di daman lanasyan kan ka? Awan asida at talaga? Talaga mo't nga wana asida. Lando? Naimbag na angin ha. Tanda ni Manong Ansong. Nga iso tinakakita iti napasamak. Kat iso tinang tulong kanyak. Anya? Inagasan na. Impakita nak iti mangagas. Iso na ito eh. Mayat matan tirik na. Lando? Pinilik nak na ipakita iti mangagas. Nagsaya at hindi ka at tao, Lando. Tapi naagasan na ka. Talaga ami. Nasingkot ataw ni Manong Ansong. Utang ko kan kuha na tibiyag ko. No awan na ng tulong kanya. Amangan no natayak kitan. Agabsat ken patpatgek at agakamanggan. Agyamanak iti daytoy nga idadar ayo iti daytoy. Apa nagsaritak diti baranggayo. Imayak tao may kukuma ipakpakaasi. Ngayon ton panagbubutos. Di ulip-lipatan nga ikurit iti balutayo. Tinagan ko. Simon Alban para mayor. Agbyag ni Simon Alban. Agbyag! Agyaman akuray kada kayo. Kayat ko ay baga kada kayo. Ano anyaman ti kidawan yung tukan niya. Inton siya ti mangaba. Ikarik nga ipay ko. Ikan tayo iti kalsada na ito baranggayo. Tapno sa amin amarigatan. Dagiti eskwela. Agbyag ni Simon Alban! Agyaman na kakabsat ko ida. Mapag tayo iti barangay Kanyugan. Ijay iti sumaruno apapalam tayo. One sinyal! Mayat ka din tiriknam, Lando. Uwan Manong Ansong. Nasayat. Kabalam ka din timagna. Uwan Manong. Nakasarita mo ninanang mo. May papaniti dito abanag. Uwan nga di nakpalubusan. Hindi basak to. Sigurado ka kaditi pangadeng mo. Sigurado ak. Sige. Sumurot ka nga rin kanyak, Lando. Uwan Manong Ansong. Saan ka payan? Gapotakaskan ka. Kaya kumati makabalas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta kan, amigo Rodrigo? Nasaya at amigo. Kat ti panagkampanyan. Anya ti madamag. Awan pagdanaga amigo. Nanapigsa ka nito yan ni. Kapsot ti kalaman mo. Agyaman akno kasta.
Agyaman ako, unay kan ka, amigo. Awanan yaman na, amigo. Tikag danag. Agkampanya ak dito'y parakin ka. Suportahan ka. Agyaman akmanan, amigo. Wala. Kastan? No, saan ka mat amasinga? Bye. Masigurado kon. Siyakton ti agbalin a mayor iti daytoy nga ili. Dadadin malpas ti panagkakampanya. Asinod to gata ti mga bak iti kinamayor. Ay, sapay kumata ti bangera partidaw. Sana ni Senyor Simon. Huwag ka rod Sapay la kumata saan? Lumabalin la kumaabagaak dagiti at tao dito ayan tayo. Di da ibut butos. Ay saan mo nga aramidin day tapaos? Ang bumataw di kinarungsok dagiti kalabanan. Iso abay amon. Amangan no maisag makalaan. Basta jak butosan. Sapay kumaa tabas ti timang butos ken kuana. Kasta mati daw dawat ko. Sapay kuma tasaan ang mga bak ni Senyor Simon. Manulangin nga daw. Butos to, kakabsat. Ket, umay kayo man ang palagipan. Sabay kumatayin ton madanon ti panagbubutos. Di ulip-lipatan, tinagan ko nga ikurit iti balutay. Simon Alban, para mayor! Agyaman na kadagita apalakpak yo, kakabsat ko. Naragsakat gapoy ti dayta. Ket ikalik, inton siyak ti mangapak, pakalsakat to daytoy ayan nyo. Di saan kayo itong amarigatan amag na, nang runa no panagtutudo. Agyaman akmanan kadagita apalakpak yo. No siyak to ti mayor, si dada anak to at tumulong kada kayo. Basta umasidag kayo lang kanya. Auntie Ella, awanin ni Lando iji balayda. Isuti ko na ni Nanang na. Anya? Abay. Anya tinapasamak kan kuan at madandanagan ka. Nabasak ti surat ni Lando iti inana nga imbati na. Makikaptan ka nung kadagiti nagrebelde. Anya? Uwan, auntie. Diyak amuray ta plano na. Awan inbagbagana akas ta kanya. Iti anya agapo. Nagrebelden tirik nana. Gapo ti inaramid dabay kan kuana. Talagang amin nga awan makaartap iti kinadtakas da. Kasano ito nanti? Saan arumbang ti inaramid ni Lando? Maisag maklaang. Agpulon to dabay. Saan amay may sa ti aldaw? Auntie, anya itan ti aramidan tayo. Sa di na titang surutan ta kan ni Lando. Ta ipagatasan amay parpang ti inaramid na. Diyak amo ami. Nalabit nga addada iti adayo abantay. Aglamlam da. Kat plan-planwen da siguro ti aramidan da apa nagibalas. Anya? Amok. Agpakitam to matlang ni Lando. Kasaritak to anay bag. Tasaan anasaya at ti inaramid na. Tenggak man ti damdamag. Amangan no nangapagan ni amigo Simon iti kinamayor. Kaputan nalpasan ti potos. Ion ko ti radyo. Wala ti busy mayor. Albones, 10,000. Diego, 3,000. Iti mo ti mayor. Alban, 9,000. Martin, 5,000. Dahil naman ti final a resulta ti eleksyon dito'y Ili di San Isidro. Nangabak ni amigo Simon. Nangabak!
Napakaganita. Nangapakak. Sakitan tiyagbalin na mayor. Siya. Kablaawan ka, Simon. Senyor, nangagmiti radyo ti resulta. Nangabak ka. Uwenpat. Nagbunga ti kinasirip ko. Ay, awan. Nangabak mo't gayam ni Sinyo Simon. Lakay. Ayun na raw. Awan man na. Iko rin na di tanti kinasairo na. Apay nga may na namatpati dagiti tatao kinkwada. Saan ta ida ang mababalaw? Gaputa aduma tina itultulong na kadakwada. Nawarwarasan da pa'y kadagiti bagas kanda dumapay dita. Siyak tupay, adamat na ipaima kanya kapayaw. Umdas kiti dagita na pangputuosan da kinkwada. Awan maramidan ta, paos. Ay, masurunak tingga. Pagka masurunak. Ito iti kutami, Lando. Ada yung matgayam. Well, kas makitam. Basit kami. Mabilbilang kami palaeng. Ngam agkalkalap kami, kadagiti mayat ako mapengkada kami, akasken ka. Mabalon mo tayo babawi, Lando. Saan da ka paritan? Ngam ti makunak. Ikaon mo kumalata ti bibig mo. Awan ti pangibagbagam iti da ito ako tami. Ha? Tanukas pati aramidam. Madadal ti plano may amang balas kadagiti dakas at tao. Saan ak nagbabawi? Nasaya at mo't. Makipagnaid akon kada kayo dito ko tayo. Awan ti igam mi dito'y Lando. Awan ti paltog mi. Iso ang mga aramid kami iti pana. Pana? Wen, pana. Tunggal may isa kada kami. Agsansanay nga gigam kan mangibiyat iti pana. Kasta ka di? Nalakala ti mangibiyat. Ngem masapol nga agsanay kami animbag. Tapno sigurado ang matamaan ti punteryaan mi. Mangansong. Kahit kumatiag sanay. Ngem sakbay na. Yam ammo ka animbag kadagiti duma akakadwa. Na kayo amin at dito yung asyenda. Agyaman na kada kayo. Isungay ta. Agrambak tayo. Magparti tayo iti may sa abaka ta agrambak tayo. Wen, tanda ti panagyaman ko kada kayo. Ella. Senyor? Mangibaon ka iti mapanageran siyo. Mangyag na dito iti baka maparti. Wan, senyor. Kung baga amot idang umay ti duma ang makipagrambak. Wan, senyor. Sige, mapan ka. Laban nagagsantungan. Ang nanagsaka, panangabag ni Senyor iti kinamayor. Wan, boss, bakit? Matulog akon. Napartakan. Tara! Indumog na ni Tilamisan. Talaga na bartakan. Kasano, Carlota? Sumurot ka kanya kaya mansyon da amigo Simon? Saan? Diyak kayaten. Si Kalatan. Si Kamet. Sumurot ka kanya. Tapno at dagadwag. Saan mo nga italtalag ni Anita? Talaga siguro akas jay to ugali na. Saan? Diyak kayaten, Rodrigo. Pasensyakan talaga. Sige, Carlota. Panawan ka nga ro dito balay. Tasyakon, Terumar. Ami, panawan ka pa'y nagiti pagnanaudang ta. Saan ka arumrumwar, ha? Ilak mo tiri daw. Mapanak ita ija mansyon. Kasapulandak ita ijay. Auntie? Jak kayat nga adda makuna kanyak ni senyor. Iso ang mapanak, tainak tumulong nga agluto. Adda parambak ita ijay. Rambakan da ti panangabak ni senyor. Nagrambak damot tan di ti asyenda. Ita agrambak da pa ijay? Talaga akas ta tibak nang. Auntie, adaman damagat kan ka?
Anya dayta? Imbutos mo ka din, Senyor Simon? Ha? Wah. Sumbatam ato damagag, anti. Kwa. Saan? Ha? Ngamgimon sasawan iti sabali, ami. Pakaisag makak dayta no maidanon ka ni Senyor. Uy, anti. Nasayat mo tadiyo imbutos. Nagado din ang ibutos kan kwa na. Naay-ayo da kan kwa na. Ay, anya nga rod. Isumat ti kayat da nga ibutos. Sige. Agpatuloy ako nami. Tibilin ko. Agtungpal ka, wen? Wen, anti. Ay saganak na iti plato. Tapos tuntuin ton madamdama. Panangan ton. Agsasangpot dagiti gagayam da senyor kan senyora. Tulungan kan, Ella. Saanan ba? Amok per aramidak ditoy? Saan aday ito iti trabaho? Si Kamat, liglig-likan nakman ako nakon. Ella! Agtrabaho ka! Saan aday tagpapaarang ti amom nga aramidon? Makitang timbunga ti imayam dito'y ayan ko, Bart. Iso mabalin ka di. Adaywan nakon. Sige. Panawan na kayo pa dito madam. Nagpuskol mo't ang tirupam nga umaypay laang dito mansyon. Imayak dito'y senyora. Saan agapukan ka? Gapukan ni senyor. Iso tinag ko na nga umayak tumulong dito'y. Talaga anatang sik ka. Sa anak mo't asigod akastoy, madam. Gapumatlakan ka. Iso akastoyak. Nataang sitak ako nayo. Kaputa na sakit ti panagsarsari tayo kanyak. Ano niya? Senyora, amuyo ti ugalik sipod pay. Nabayagak anak pa ay kada kayo. Kat itala ang akastoy ti trato yo kanyak. Jack amo ti makagapo. Gapo talastog kan. Tangsit ka pa yun. Awan ti ilas-lastog ko. Kan itang tangsit ko, senyora. Iso apang nga asiyo. Sardangan dak apagpupungtutan. Tasyak pa'y gayam ti dakas, iti kasta pa nagsarsaritam. Ha! Pumanaw ka di ti madsyon. Iti anya aga po, senyora. Saan ka nakayat ang makita pa'y? Awan bain mo! Tangsit ka! Pumanaw kan! Kanagikat ka ni iti asyenda. Agraraman ka mangidaulo iti asyenda akas ladam mom! Anya? Ala! Pumanaw kan! Awan parikot, senyora. Itamat laang pumanaw akon. Kat agikatakon iti asyen tayo. Kaplawan na ka! Mayor Simon! Kaya manok! Senyor, agpakada akon. Kan agikatakon kas katalakyo iti asyenda. Pumanaw ka ni Ijay. Anya ti pagpagam mo nila. Makita mo nga sa ngailig ang kasta ti pagpagam. Damagan niyo iti asawa yung senyor. Sige, inako. Mapit lang. Senyor. Mabalin ka di. Sardengan yun. Noon niya man dahil at yun nagkinaawatan ka ni Anita. Baba unanak laang dito'y senyor. Awan ti mabalin ko no papanawan na kon ni senyora. Basta. Iso tinagpapanaw ka. Agsarita taman. Urayan ka ikisalad, Simon. Ela, saan ka pumanaw? Urayan, tagsarita kami bit ka ni Anita. Medemo kaya't amang kiburak dito'y mansyon, itamat lang. Papanawa mo dayjay nga, Ela. Kan pagikatemon iti asyenda. Anya. O anya, agtungpal ka, wano saan. Papanawom ni Ela dito'y mansyon, itamat lang. Kan pagikatemon iti asyenda. Wano, mangkiburak dito'y mansyon. Kat maibabain ka. Anya. Sumungbat ka! Saan ko papanawan ni Ella? Dakil, may tulong na dito'y. Ado ti maala mabalin na tumulong ita dito'y. Di nak isuro. Anya? Sige! No kaya't mo timang kibor aramidam.
Awan sa bali ama ibabain no di matlaeng sika. Ti salbag alalaking. Ni Ella pa yun ti kanunungan na. Mapalis kan tumatla ang Ella. Addan to aldaw mo. Ad-addaman ikan ti kinatangsit mo. Tasika ti kinanunungan ni Simon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Regila, katagyaman na iti idadarayo, ha? Agpakadagmatan, amigo. Sige, amigo Rodrigo, katagyaman ako na Dakil tinaitulong mo kanya. Awanan yaman na, amigo. O sige, inlakon. Pakipagalangan kini amiga Anita. Sige. Senyor, nalpas ko amin ng atrabaho diti mansyon. Agpakadakmatan. Ella, agsubli ka di asyenda. Saan ka pumampanaw, mawatam. Uwan, senyor. Di mo italtalag ni Anita. Siyak titong palam. Amok nga wanti dagas nga raramidam. Iswasi ka, ti kanunungan. Pasensya ka yun. Numasong-basong batak ni senyora. Ngamin, nasakit ka na yun ti panagsarsarita na kanyak, senyor. Inton kwan, tungpaan naklatan. Iso lumaban ka. Mawatan ka, mala. Agsublikan ijasya. Sige, ipiyat mo tapana, Lando. Lumalaing ka, Lando. Jakmat na tamahan ti ingit kami ti sinyang. Iti dahi tayong patakder mga punti sa bamanang. Awan anyaman dayta. Masanay kan tuan na imbag, Lando. Oo. Kahit kung agbalinak na expert iti panagpana. Basta ka na yun ang tiyak sanay. Agbaling kan tumutla ang eksperto. Jak mga turog ha. Ang pangunatag ka na. Malapit. Ang ganda na tayo ta. Nabinitag na lang. Ngayon sobrang tar aramidin na kitida ka sa katao. Imayak di tayo. Tapos na makikay kayo sa kadagati nagrebelde. Kapungat lang kadagati dakas nga ramid da. Ay may sa tiplano may. Dagi balas. Lando, nakatukaw ka pala eh. Agidda ka na. Maturog kan. Anong anso? Nalabit na pang panunutan dagiti pinanawam. Itikad da tayo dito ikuta. Rumbang nga lipatan tayo pailang ti pamilya tayo. Weno dagiti patpatig tayo ti biyag. Araramidan tayo dito eh. Para mutlaan kadakwada. Ano? Ala, maturog kan Lando. Rabin. Kumusta hindi pa nagtugaw ti gayong mo, ani Simon? Nasaya atlat na siguro, ah. Nang ruhigaya man, ititakam na. Uwan? Ado, dagiting karkarina kadagiti tao, iti panagkamkampanya na. Tumpalan na nga ta? Uwan, sigurado tayo ta. Oh. Anya ti pagsinayan. Kasla jakpat dyan, akabailan na ti agtakam a Mayor Rodrigo. Carlota, di mo tagibasitan ti kabailan na. Ala, sapay lang ko mga ron. Tanasaya at ti panagturay na iti daytoy. At namadlaw ko dito kabisera. Nagdalos ti aglawlaw. Wan, auntie. Madlaw ko matdayta. Gapuanan nga ta ni Senyor dagitoy. Kita am nagiti sigud aklabanti. Awanan. Nakarikapan. Sigud mo't kit di anarik pandagita ah. Ay. Ti kinadalos iti aglawlaw ti apresyarak ami. Awan ti makunak. Nalabit.
Anta tinangdanan da tagasangad. Nalabi ta kasta. Ala, umaykan. Aglayon tan ija tiyandaan. Inta makityanda. Aggatang ta kadagiti ka sa pulan ta. Uwan, anting. Tanita, kaya't ko asan kayo pa'y amang ididil iti marijuana. Isardeng nyo pa'y. Anya? Nangagmutim baga. Isardeng nyo pa'y lang. Kasanundag iti sokik? Mapanda iti sabali? Kasaritan pa'y laida. Pati kaya't ko mapasamak, kabayatan ti umuna. Wenno damo, apanagtugaw ko akas mayor. Nadalo sa amin. Awan kita takaw, hold up, marijuana, kunda dumapay. Kaya't ko nadalo sa amin. Anya? Agtungpal ka, Anita. Kaya't kung iti damo apanagtugaw ko, ket nasayaten a dagos ti panagkita dagiti tao kanyak. Jaske! Di ka nagreklamo pa'y. Basta agtungpal ka iti kuna. Tapno agtultuloy ti panagsayaan ka. Nawatan nyo kadimot lang, amin ang nagsasaritaan tayo. Sumalog tayo. Kat agpaliw tayo iti mansyon ni Senyor Simon. Iti kanito may kanta iti kundaway. Papatayon tayo. Ha? Lando, rumbeng nga agikaron iti kinagamrod mo. Gamrod dayjay a Simon Alban. Sige! Di kay agsadot-sadot kakadwa. Aggaget kayo. Tapno maragsakan ni Apo Mayor. Talagamat ni senyora niya, boss. Agasam, ada gusti proyekto na. At, anya ko matikayat mo aparwara? Awan, boss. Naibagak lang. Nalaing mat ni senyora niya. Ita, kundi singpat. Anay ko, boss, apa tinapisnak maraniwat mo? Piliyam ti sawang mo, nuad datayo itirwar. Nalawag. Uwan. Kalalaki ang nakagwardya iti gate di mansyon, Lando. Aginayadak, talib atak. Amo mong teramidan. Kalpasan na. Sarkan tayon ti mansyon. Wala asong. Napukaw ng tipot na. Iguyod ko, kat ipan ko iti dayjay na lingad. Busalak, kalpasan na. Irakad ko, babain to igam ko atali. Ano? Oh, alaan tandag iti aming armas na. Awan iti data, agraman kwarta kan alahas na. Wala na. Pagawin nyo! Alaan tayo aming alahas kan kwarta, makita tayo! Ada palto ka na alak iti rabaw to na may sana man sang. Ada pa yung bala na. Nasayat! Pagawin nyo! Ang tatakaw sa magdagijay. Kaya tinakaawan dan sa magdayta mansyon ni Senyor Alban. Bayaman. Sige, agtakaw kayo iti dayta a mansyon. Total, dakos matlata tao ti agnanaad dita. Anya dayjay. Lalaki ti nairakat iti ayan ti kasabsabungan. Nairakat iti puon ti kayaw. Bitam, inakon, kampay iti, jak nakita. Makatultulong ka. Hiyamok to pa'y matlaang adakas ka at tao akas iti amom. Tisalbag agwardyan, tadi na umay ilukat tigit. Oh, siyak man langan ti mangilukat itigit. Napanantig gwardya. Anya ti... Ha? Ti gwardya. Nairakad iti ayan ti puon ti kayo. Anya ti kayat tasawon na ito eh.
Mayor's office, hello. Simon, Oh, Anita. Apay. Simon, agawid ka kailangan. Dapat tinapasamak dito yung mansyon. Natakawan tayo. Ansya. Kitaam ti aparador anang ikak iti naglakwak iti marihuana, Simon. Nalukatan. Linikab da ti aparador. Anya. Ado tinapukaw dito yung mansyon. Ado! Agraman da giti alahas ko. Awan da aminan. Sino ti akin aramid iti daytoy? Kunani tikboy. Ti gwardya dito yung mansyon. Di na kano ammo da giti simbrak dito yung mansyon. Kinapudno na indrakad dapay. Inagaw da ti armas na. Sana mabalin daytoy. Agbayad da kita at tao no sino taman. Nagturad da langit din. Sana siya ti kalabanan da. Mas ka na mga lapay itilalaking agbantay dito'y mansyon. Diyak kayatin ama ulit tinapasamak. Senyor. Iti ka nito maamuak no asino da gijay ang nagturad anang sarag iti mansyon. Diyak idapakawanan part. Nayunan da kami apasunod yo, senyor. Juan. At nakada kayo daytan, senyor. Salbagatik boy. Awan kayam sirbina. Di na pa'y masalak ni Bantoy Mansyon. Saan mo't amabalin a pulis ti pagbantayom diti mansyon, Simon. Amangan no maisagmak tayo laang. Apay, imbagak ka di a pulis. Una, tamangan no da mamuan da abulok mo. Kat madadaol ka adagos kas mayor. Di ba't lang ti makamo ang mangala iti lalaking agbantay dito yung mansyon? Pilyon nyo, dagi dya ammo na ti aramiden na. Saan akas ka ni Tikboy, ngawad ammo na. Ante Ella, nadamag mo ka din ti pan nakasarap ti mansyon. Kat ada ti tinakaw da? Juan, Nagturod daan ang sarap iti mansyon nanti. Di daman na nagputang. Ami. Amo da ang mansyon ta Senyor Simon. Ngam nagturod dilak ta. Asino da nga ta? Ado da nga ta? Awan ti sabali ang makaaramid iti kasta kadakwada. No di dagitimot lang napaspasakitan da. Ha? Dahil tati amo kami. Asino da? Pampanunutak paikit din nga amangan no dagiti nagrebelde. Dalando. Anya? Kasta ti adda iti panunot ko ami. Hanggang di mulatan sasawan iti sabali. Gaputa saan tamat ama sigurado no podno. Juan, auntie. Taasino kumapay ti makaiturad ang mga ramid iti kasta kada senyor. No di dagiti nasakit tinakam da kadakwada. Dalando nga ta? Isuda nga ta tinang sarap iti mansyon. Ado tinatakaw tayo, Lando. Kamo dyanan na. Adamutan armas tayo. Nupay, duwala apaltog. Ngam sana bali. Tinaskan at dan. Kastaw na ti panagkabak-kabak iti dahi ti akan ito mangansong. Mayroon tayong tumutlaeng. Saan la aday ito tiaramidan tayo? Ado pay. Kat pagsasaritaan tayo ti sumarunong at dang tayo. Ha? Anya ti sumarunong a plano? Dahi ti pagsasaritaan tayo. Lanuan tayo ti sumarunong aramidan tayo. Kontra kinuton Simon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.